Euroatlantski klub otvorio je centar za podršku i pomoć porodicama vojnika koji su u mirovnim misijama van Crne Gore. Na otvaranju je uspostavljen video link putem kojeg su članovi porodica vojnika koji su trenutno u misiji u Afganistanu se čuli sa svojim najmilijima. Riječ je o dugoročnom projektu koji se realizuje uz podršku Ministarstva odbrane i vojske. U prvom javljanju vojnici su iz Afganistana poručili da su svi dobro i zdravo. Ništa da ti kažem, meni je bitno samo da ste vi dobro tamo i dobro izgledaš. To je odlično. Slušaj, podneš mi djecu i sve super, ništa ne brini, kako vrijeme prolazi. Imamo jedan prvi kontakt. Ovako će sve porodice vojnika moći da u prostorijama Euroatlantskog kluba komuniciraju sa pripadnicima misije. Od volontera te organizacije mogu očekivati pomoć za poslove koje bi, kako kažu, obavljali njihovi očevi, braća ili sinovi. Kancelarije u kojima sad boravite i ovaj ovdje dio će biti otvorene, znači i dostupne, ako mogu tako reći, svakodnevno svim članova porodica koje su, znači, čije pripadnike imaju u bilo kojoj misiji i naravno odredit ćemo isto tako osobe koje će biti zadužene za kontakt sa kojima ćete moći kontaktirati u slučaju da bilo kakve potrebe imate. Projekat podrazumijeva i pružanje psihološke pomoći. Stručnjaci će pratiti psihičko stanje porodica vojnika. Mi nismo zaboravili tim programom ni naše najmlađe. Treći cilj ovoga programa jeste upravo da preduzimamo preventivne aktivnosti u slučaju da dođe do promjene u ponašanja, da ne kažem poremećaja ponašanja djece, gdje također dajemo podršku porodicama. Kada se vrati iz Afganistana, psiholozi će i vojnicima pomagati da se priviknu na stari način života, ukoliko za tim bude bilo potrebe. Ministarstvo odbrane je do sada dobilo 3 zahtjeva za pomoć, od kojih je jedan vezan za promjenu u ponašanju djeteta, čiji je otac u misiji. Ostala 2 su tehničke prirode.